Karbi Longri Abirta telang rapet do ana ral pen sebi aprang snil hin pen nali tumpan kardam pajiglo kardam pini Karbi Longri Abirta ke than pon jebang nili tirkamsa non birta thepi lang paning sinang Karbi Long pizer vizer lama puthak semi high court pen lam thi pidere semi Karbi Long tamas council tumben thale le dat aputhak angtong i chiga thar lapen ki Robindro rongpi tum phera ke mai ka nipon Karbi Long Frontier Welfare Society tumben spatter pi ponsi kilometer hini susi tuwari rilong ki pangthira sai ke klempon Government Model College dai thora long pen semi paisong mate banjwal kaslam ponchi phansai pangching pon Rara sai klembang pu panab daloy phan raikom saki tumben kinep kangnang pon check aputhak AP atsi pi tumpen semi ningang samsi paklang pon non puthot birtang ton pen lang paning sinang ang tan pen kiwang kebika chesu tum pizer vizer along ke do thibe pan ki tharlebek nang ji pu pen a jok pen si karbira tum semi air ser prung sepen batai batai nang ti songlu lapela bang solama puthak pen semi pizer vizer along ke do vega tum pen semi don pharo hinila frike blak ke thoma tum ki goti high court along si PIL semi pidam delo lapen goti high court tum pen semi pinangana cheklo deng det pen a phibang ki pizer vizer along ke do tum ana ban ki chikloi jon angbong pen semi pizer vizer along le long ki do kali pu a hokalu semi aro tum hanch paklang nang pu buchi chiklo jona apor bi ponlo bonta non bang ki chiklo jon kali chiklo jon thom parde la pisami pizer vizer along ki do ke bika chi su tum ban ke la bang so alu semi chipaklang pon thek dalo la se Karbi Long Thomas council la tum pen semi high court along se la bang so lam do bom lang pu bang ke ning je bang ki chok chilu la se prabjin ben Karbi Long Thomas council la tum pen semi la hai ke bika chi su tum ki prabjin ben tharlevek na pu busi angtong ti pen la se Karbi Long Thomas council la tum pen semi prabjin pen lahai ke bika chi su tum aron reben ke do pen ki prabjin pen tharle pon nang pu si angtong ti pen semi pachini pon tum ke do bom along de matang te la bang so VGR along de ke la ke VGR ka li po bang si pa da ke do ke che tu bang go ha ko lo ke seta ke thom pia case do la song bong pen isi a case bang read petition a number ke 4 isi da proxy 5117 ading kan ke suri ni rank ko rakti la bang so case along a men ke do ke la hello Sanjay Chauhan la pen bang pharu ini da ठीक रखती संजय चौहान and 242 others अल्लाह जसंदर ला संजय चौहान बगला के बागीसा दुबी के लगे जीआर लोंग दे चर्दी ले लबांगसो केस लो गुवाहाटी हाई कोर्ट पेन कांगसाई गला हेलो कांगसाई आर्मी बांगला हेलो हो खांगथांग चिकलो क्रेकेट होम तुरी हिनी रैंक रखो 13 February 2026 hala bangso ni kangsai la bangso allo la order na bangke kado ko beta la gari deng so ko na matang te la ke Guwahati High Court a website long online na matang te la ke rap afan ke la ke bangjok anar lo le download ji a ju le download ji ko man tu ma download ji la ke 24/7 ke la ke ku a ko jog ke line ke la ke ni hang ti ada ki pu bang la hello la bangso case isi lo bangke la bang pharo hinira tike bra ke thom 243 amuni ratum non ARO office along damsi alang litum alu dong sepak langam thek nang po alang litum ke do bom along leke lake PGR kali alang litum se hempu naga sarkar along le kali matang de rat along le kali la ke alang le tum jung along le po bangke la bang pharo hini la thike ra ke thom tu bangke aro office along se paklang thek with document proper document ta pol hai alu du nang pojo alu jong kali lo document proper document nang alang le se paklang thek nang ko mantu lo se paklang ning ke la 13 February pulo ke 13 February pulo tang de ni thongke bang bong pulo tang da binong ke March kreke thoman ke lang tum sepak lang thekat nak po seta nilitum la ana bang ke patong te dalo pasik se dalo election do polam nang tang lo Assam Assembly election do pulo na pu laben pen March April May pliana bang ke a result pang dagalu
code of conduct alam ta avelo thang ta avelo juthailo pulo tangte me plea an ke result long thailo pulo tangte election alam an ke juthailo pulo tangte me achiklo ejona kang theme June achiklo ejon kang theme ta chiklo joniang bong hala so akechi tum phan Karbiang long autonomous council pen thang napta inside the federal Guwahati High Court ya peklar danglo ni thong ke bang bong alang nitum aero office alang nitum long le a documents bang che paklang dam tek pa minang po la pen jong si tek thedet pulo tangte Guwahati High Court ke Karbiang long autonomous council la phan katharle asayang deng along thang napta ke khamke dunja lam ke abedu Karbi Anglong pijer vijer long aron reben ke dutum pan ki thali nang pu athela bang cholam pu thak sme Guwahati High Court pen sme ki khroi dunak thek sme paklang pon alo lasi alam pawe pin pen prabjin pen ke thali pon jia phansi Karbi Anglong Thomas Council atom pan sme rada sai khlam bang rubin ro rong pi pen chunuri pon thu Latap fencing da pini claim leather lo. La pen si bang da pulo. La pen the council will initiate eviction process of encroacher from the government land belonging to schools or allotted to a state government department within 15 days. Last high school along later 15 days ang bong si eviction padopo. La pen government department along le got eviction. Tang panda. Ning chiru jono. Nai pacho right up. Ason a pretext. Ason goina loy pela. Ason alam thipet. Pa thipet. Kalili kalang alam men gengoy. Daping dore bangela ke chok chenu tu chini baneka. Itu ache song tumta. Itu na chini. Itu na lan kilu kali. Karbi anglo ora to lan kilu kali. Karbi anglo e burbok kali mati rat ke. Itu na chini. Lasi mesen mer pen. Laso pijar bangke. Tuning ilo. Lama bang. Kalili kang lang alam muka. Apichiru ila panchiru re. Masira onson maginang nilo. Lasi. Echung serat ke pante. Authority pan. Itu nge. Itu hindu ke tuning ni kadekri. Kedam tang ani Karbi Anglong Frontier Welfare Society mahang pathek pon det pen jakhong ni pai cricketom ani bangki Karbi Anglong Frontier Welfare Society amai phu mulenteron pen chipatir pi ponsi lakha engko resi borjan MSC consensi ke parlopon long kathar arong lapen ki gotam basti towar krong cricket stock pon along kilometer hini susi adim along towar ari ri JCB pen ponsi ki pangthira sai ke klempon labang so ki pangthir pon along mai phu mulenteron konchun bang dipen hanse Biswajik doimik Suraj Gupta, Dil Chetri atumpen chenglok, Karbi Anglong Frontier Welfare Society along, Lembang Pubang Pitunda Chitong Yunsi, Labang Suki Pangthira Sai, Mesen Pen Pachun Pon, Bogochen Per Jepson Rongpi, Karbi Longri Abirta. Pini nilitum ladak longkathar tinia lipen, Karagao tinia lia dak. Longkathar tinia lipen, Karagao tinia lia dak nilitum, kilometer hini an bak doji, atowar nilitum lang lo je ladak towar pupu atowar ladak ram piga masih nilitum Karbi Anglong Frontier Welfare Society CAFS NGO pen nilitum ladak kepang thira sai nilitum dengpon si nilitum along dak CAFS General Secretary alangli Deven Hansi adu lapen CAFS nilitum along AGS tami Vishal Chetris tami du lapen nilitum long kadok abe bang pharo sosia munitum nani si kam klembo me pu aprang da pan bom dum du ha pida du JCB kadok abe nilitum pu chirung cherek si nilitum thik ponlo humni thom do JCB tala sila soto war bangke pini dangge tangi la ka safa bangke lapen la soto war nilitum ko pipo siki choose ma bangke kararong piarong mate te bokterai dakla borderari lomarong bangke non obostha mi ui manela dak youth ave kami klemi tum rong asai ki klemi tum dak ki patir pi tum ave mane hong chong dam et amasi jinsu mi merong side la sinil tum te bokterai rong atum nil tum chimilisi lapen caps apen nil tum milisi borjana ro lapen dak bukajana ro tum pen chimilisi nil tum NGO pen sila hai ke pang thai sai bang nil tum klem pon lo lasi niltuma NGO ke non aki misi parne sisi ke launch lang lahor janai bi long la pen niltuma official la kam bangke pini pen sin niltum cheng pon lo la karagao kararong pi tiniali pen longkathar tiniali la soda
school la pen college a hem ki me chot kalisi apai song mati bandrobol da ki dubang kinang sotlo athi school la pen ki college angkang along chong si apai song abi mate bandrobol update le putang ti labang su school mate college angkang long ki ki sompon smi reng ri ji la son si lakha engko ra throk durbagri mesi consensi ke parlopon government model college daithor kedamtang surinda engko ra inkan sebi ingpu ponlo bonta labang su oningkan hurpan maki ki tong thek thida jok bansi pai song mate bandrobol smi kimrang pon thek thida lo lasi nola bangsu bandri made pandri wall kikim kerang ponji phan pini jakong ni phai cricket thom arni nu joke som pon spi pangcheng ponlo pi la bangsu nu joke som pore pangcheng pon along pen smi alu hiaman pen durbagri bcp mondol committee amaipu amoron terang sb crossing hanse rong asar jiten hanse government model college daithor principal dulumani das lapen ka prek man peng keduk kethi dumda chitong du college abandrevol kabdera jokpan si engnam engnar pen semi si ke phiri me sbi chitong dang batai dutang lo bonta non bang ke ba su bandrevol ke dukok ajoi ne pen bang su ke phiri smi jokpan po lapen ki school lapen ki school of han semi isi ke jok wan du pu buta school principal pen ningarong alam thi chpaklang pon এই সেরিমনিটোত আমাৰ উপস্থিত আছিলে আজি আমাৰ চৰকাৰী গাঁওবুঢ়া আৰু গাঁৱৰ গাঁওবুঢ়া লোকেল মেম্বাৰ্ছ আৰু ওচৰৰ ছিনিয়ৰ চিটিজেনছ যেনে খৰচিং হানছে কেনচিং হানছে তেওঁলোক আছিলে আমৰণ তেৰাং আছিলে আৰু কণ্ট্ৰেক্টৰো আছিলে ডিফুৰ পৰা আমাৰ ইঞ্জিনিয়াৰো আহিছিলে গতিকে সকলোৱে মিলি আমি আজি আমাৰ ইনগ্ৰেট চেৰিমনিটো ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ আৰু এই প্ৰজেক্টটো একচুৱেলি 2 বছৰীয়া প্ৰজেক্ট আৰু বৰ্তমান তেওঁলোকে বাউণ্ডেৰী ৱালৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিবলৈ গৈছে আৰু বাউণ্ডেৰী ৱালৰ পিছতে আমাৰ হোষ্টেল গাৰ্লছ হোষ্টেল আৰু টিচাৰ্ছ কোৱাৰ্টাৰ ষ্টাফ কোৱাৰ্টাৰ এই সকলোখিনি তেওঁলোকে সামৰি ল'ব তেওঁলোকৰ কনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ কামৰ যোগেৰে আৰু মই অত্যন্ত আশাবাদী যে এই কনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ কামে আমাৰ মডেল কলেজক আৰু একো আগুৱাই লৈ যাব আমাৰ হোষ্টেল ফেচিলিটিছ নাছিলে এই হোষ্টেল ফেচিলিটিছটো পোৱাৰ পিছত আমাৰ ওচৰৰ যিবিলাক দূৰৰ ল'ৰা ছোৱালী আছে চকীহলা দলামৰা আৰু গোলাঘাটৰ যিখিনি আমাৰ দূৰৰ ল'ৰা ছোৱালী আহে তেওঁলোকৰ থকাৰ এটা সুবিধা হ'ব আৰু কলেজখনো আৰু একো আগুৱাই যোৱাত এই কনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ কামখিনি আমাক সহায় কৰিব jakong phai cricket thom ani APSC3P tumpen amithang sai hemlong pherenki amai kani pon labang so pherenki ama long APSC3P amai pu retired IS jaga tharpen kaning jepon atenki kajiranga ilenth pathar along DS company atmophan suri si along lismi to jordan lo laban labang so long le long pen smi 7 star ahem ki king kerang ponji phan smi pangcheng pon lo labang so long pen smi rara tum pen smi labang so long li pek thi mete pidek thi pu pena jok pen si kache songa sai ding pon lo la solong pansmi rada sai klambang phu pratap doloy pansmi rekom saki tum pansmi nep ingnang pon dedlo la se rada pharman la puson ke si song pipon rada long le phan ke pa jok pilong ka si song dun abang phu phan puson kinep kang nang pon bang ki chok che pu bensi ap at si tum pansmi ningang samsi paklang pon atumi dik anggong ilitum tribal atum alidar phan labangso BJP sarkar tribal alidar pan ka suppress akam non claim pikla alang litum election high tech pen tribal atum han ke lang un akam si non jasemet claim ilitum alidar pronop dole apan alang lita la DS company apan Kazironga long ingle pothar bate karbetum ingleng pothar putapu ingle pothar along DS company atom pan longle jorsi suri achiri jorsi non hadak 7 star hotel kapikin di wakam ilitom tribal along le Karbi along le sinang thilo lata tribal along le schedule 6 schedule area arlo alang litum son ke claim ji ajakong abe constitution ateng pen athema la ke ilitum tribal atom pan jong he sita ilitum duk o meni along li tum biohar sekhedet lo meni non amatke sita ilitum unji ke di la ke pi unji akam si claim nang ji sita kapi un long le det ji apanawan si non ke DS company ato long li ta pa cherai su kit lo la pen la claim nang ni pu la son a scheme en nang ni pu pen a job rabha tuma wrong si
ha Kamrup district ang bong boko na tukidam tuwa hala dakta auditor rabha ilito malidar han arrest det kasapres ay sila non lapen non arrest asiti nang lilo ilito ma Samson Samson Teron law secretary APHLC lapen Riso Teron ilitum Borjan homosti CC committee president la alang litum hana lo ng pelil alang litum hala solar project binang ne pu ili alang litum ka chesong ke Japon po ilitum anta chesong don no alang litum ka ke Japon po alang litum hata non ka RSG alam sido lapen tribal leader dum han an nilitum hanan na arrest por komla papedok clip ala monusmriti long ke to ateng hala bamun tu monusmriti long ke to ateng aking a room si tribal dungin donang jit pada ke to hala so ateng si non na Assam government BJP government BJP sarkar tung non da si claim lason da taxi lason ke claim dia phan ilitum along le ilitum a lang roy anta irrigation project kape claim long le det dia phan khiti kape claim long le det dia phan ha amria na tu adim ko pumayong te kharakunchi po adim lapendak fuloni long ho po adim lapen ha NC Hills ta lapen along kaprek ta dak singhason ang long mata ingcim ki pur akarbar claim masih ilitum allo alang roy andang kapekreng hak ya kam sinon lembo itum hanang piduk ya pan angi ki puke 1000 none 20000 amuni tum han employment PG pu la sona a project pe kon na sigi unjilang ma lagi tum hanang pa chope lagi athema hadak mikir bamuni pu alongta la son dakta si solar project don hala dakta 1000 none pilone sakodi PG pulo aman non ki pige Karbi aphat inut bet lata sukida apos ana inut bet kelong nun aba anut ka prekta we hada abang ka prekta om OE halada di Karbi tu nge inut bet kelong nun Karbi arong nun ta hala Nogam district Karbi arong lason si ilitum Karbi atom phan ke claim tribal dom han claim Jasemet Karbi tribal dom han nang lang un elo thang dalam kan ninje dun jet ke tek to ma vela ke hai dia to ma vela lasi lason pincong si ilitum phan nang dong het na suppress ilitum phan na piduk muchot dia kam si ke claim non la an si ne ninje po ason kapre appoint da dolan non ilitum ang bong do dung het pu Bikram Hansia ke hai do David Kathar do lapen Ibrinus Ronghang do lapen Vidyaterang do Pina Abirta bangki lan pan sikang ton pang iglo lasi domi thakme kardom